Polako se približavam do mjesta gdje moj otac trenutno se bori sa velikim snežnim nanosima. Vidjet ćete uskoro i nadam se da je uspio dobar deo puta da očisti jer je otišao pre nekih možda sat i po. Svake godine nama vetar napravi problem na tom delu puta. Formiraju se veliki snežni nanosi koji nam zagorčavaju život i praktično nas odseku od sveta. Ne možemo da funkcionišemo. Inače, kao što vidite, ovaj put, odnosno deo puta kojim ja sada prolazim, dosta dobro očišćen i obzirom da narednih dana javljaju toplo vreme, ovo što je sada iza mene led i sneg, to će da se jako brzo otopi do tla.